Tang mar sudah berngem ke China ya ke Amerika kem dingkensan ke Syirkai ke karkhana ha China menta ke sngi khat sau tarik April. Syak hirtmach phongut spai IDF ha ke Hezbollah Lebanon. Pin kudno ke Itali ban yadi yathit tirthma bar ke Israel. Kam ke Iran ba ke jingdu nong ha ke ne kathma Persia ke Amerika kelakot syak ke aspa $1 billion. Hadin bak China kladep ban berngam teng yak sipai duriau jonggari Amerika dak baong wat kata yak jihad jongi kibalej bawan syak Strait of Hormuz yo ba pin sya krwit kala bat hagba sisya sipai jonggari Amerika kemnut ban krwit yak jihad jongga China kibayat syak Strait of Hormuz. Henry hadin kene ke jing berngam jongga China yakari Amerika menta kasengi kat sau trik April araja rapoh nriu keladon ke jing peluk bat gemding ke Syirkai ke wei karkhana ha China. Bat kata kelaja ha China parking lot ke BYD Shenzhen headquarter ke omlak bentip ya ke dau jong ke jing gemding bat ke jing peluk ke Syirkai menta kasengi. Kad bak spai IDF ha ke jing kenrai ke Hezbollah ha Lebanon kla syak ambush syak krut klepen ban ha ke Hezbollah ha Southern Lebanon. Kabala penlong ye ki sangut ki bala mensaujur bat nrungut ki weipat ki bala mensau tang belum mala. Bat kene ka deh ke jingele ki spai ke Israel ha sitang senja Persia ya ke Hezbollah ha Southern Lebanon. Kad bak ke Prime Minister jengkeri Itali ke Giorgia Meloni kala penbena baka Itali kan penkut no sendon bahkan ya dia tirthma bat keri Israel. Namar ke Itali kam kersyane ke Israel na du kathma Persia ke Hamas Gaza bar kumjuru ya kene kathma Persia ya ke Iran. Ka Saudi Arabia berka China ke penbor mentai ke US baka deban penkut no pan khangla te ke jihad kibayat sya Hormuz. Namar kalong ke ke bama bar ke US ke deban stang Ukraine biang bar ke Iran ban peteng sange yasiat. Namar ke jingkhang lat jongkari Amerika ya ki jihad ki balej bawan syak Strait of Hormuz baka keta stang ki Iran marwei. Henry ke keta ya bun teli ki weipat kiri ka perthei ha ka ki jihad jongki ki yaileng ba ke Strait of Hormuz kam tam ki batit pniang nakari Iran. Kad ba ka Iran kelapen bena ba ka jingjot ha kane kathma Persia ya kari Amerika kelakot syak aspa $1 billion. Kata haba keng kelum ya baro ka jingjot ha kane kathma. Kad ba ka Russia menta kelap berngam ke Israel dak ba teng dak ba ong balada ke Israel kan sedang biang ban krwit dak ka strike ya ka bushar nuclear plant jong ka Iran. Kan bu jingma ya kinong tre jong ka Russia kibat terai hakatai ke nuclear plant jong ke Iran. Watlah hakini kisngi kibaladep nakaling jong Russia kal hukum ya kinong terai barok hakatai ke nuclear plant ke Iran baki daiban mino. Henry yo lese kene ke jing maham jong ke Russia kadai kenang pakai Israel kan strasyu ya ke nuclear plant jong ke Iran. Ke Iran kala menjur ban sange iswa ban sinatir teman nuklir tang sansnem kad ba ke Amerika kala dawa baka Iran kadai ban sange iswa ban sina nuklir hadu arpusnem. Kad ba Prime Minister jong ke Spain Pedro Sanchez Sulaong badon tang kawe kari ke basyat penkeny berabor yang international lo bar kata kadai ke Israel. Ka Iran keladawa pailut kesan ru mentah na kari Saudi Arabia, UAE, Qatar ban Bahrain. Namar kini kiri ha Middle East kibala sya ya sipai Amerika ban bu ketem sipai hakiri jongki. Kadba ke Pakistan kala terwabiang mentah ke jinge kren yasuk karau ke arah dan ke Amerika pat Iran bahkan long biang hakari Pakistan. Kum taruk ke banang jan nang nei syakmat tungan ap ki weipat ki kubor ki ban dangwa. Play sibut.